Dobro mi došli, danas pravimo medaljone od belog mesa. Za ovaj recept bit će nam potrebno 2 jajeta, kašičica senfa i to sve prvo dobro umutimo. Zatim dodajem 3 kašike ulja, i krećem sa začinima. Ja sam koristila biber, kašičicu aleve paprike, ove dve drvene su mi otprilike kao jedna obična kašičica, malo origana, zatim malo belog luka u prahu, tamo sam imala još onako na vrh kašičice, vi ako ne volite ne morate ga dodavati, punu kašičicu vegete, malo karija i to sve ponovo dobro umutim da se lepo sjedine začini. Zatim dodajem brašno, ja ovdje imam 2 kašike kukuruznog brašna i 1 kašiku belog. Zatim u tu pripremljenu smesu dodajem piletinu, to jest pileći file isečen na kockice. Ja ovdje imam 600 grama. Uvek dodam nekako više piletine jer volim da se više osjeti meso nego sama smesa. I ovo sve potrebno dobro izmiješati. Zatim dodajem na vrh kašičice praška za pecivo ili samo ovako iz kesice, kao 2 prstohvata recimo. I sada to treba da ide u frižider. Ja ga uglavnom napravim ujutru pa da mogu popodne da pečem. Peče se u zagrejanom ulju. Ovako je potrebno da cvrči kad stavite. Ja sam ovaj prvi malo ranije stavila. I peče se otprilike 3 minuta sa svake strane. Ja sam ga servirala na ovom svežem spanaću. Evo da vidite kako izgleda kada se preseče. Možete uz njega praviti i neki preliv od pavlaka i majoneze recimo. Ja najviše volim da jedem uz svežu salatu. Prijetno, do sljedećeg videa.